Жалал-Абад шаарындагы Тойгонбай Кошматов атындагы номер 10 мектеп-гимназия мекемесинин 9-Б классынын окуучулары Карылар күнүнө карата ар жылы карысы бардын ырысы бар аттуу акция уюштуруп келишет. Ар үйдө аксакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, чоң ата бардыгына калыс болсо, чоң эне сук сөздөн алыс болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй улунда уят менен намыс болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй улунда уят менен намыс болсо, эсеби жок эчен болсо, жогасың өмүр сүрүп эсен болсо, береке ырыс тилеп ар биргө элибиз ынтымактуу элден болсо, береке ырыс тилеп ар биргө элибиз ынтымактуу элден болсо, улунда уят менен намыс болсо, кыргызым ынтымактуу элден болсо. Болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, чоң ата бардыгына калыс болсо, чоң эне сук сөздөн
bolsun, gelini germezdenip boy götürböy. Oğlumda uyat menen namus bolsun, gelini germezdenip boy götürböy. Oğlumda uyat menen namus bolsun. Жақшылық есе Daima şu işinlerde iyilik olma, sanat veren tortu katmaya saklanması oynatır. Gelecekte vaktulu ürünlerden ol, bana çakal ol, ürünlerse tilerim masrafta getir. Daima yerimizde, dinimizde kızmasına sağlık önerilerine sana nasip olmasın. Daima Allah Teala bakkat, iman ver, 5 vaat namazga okuman, sağlık önerilerden kılıp, Sizlerden şu bana çakalarının özün ortamda şu ağrım parlar şu sana nasip olmasın. Gelecekte iyilik ol, bilim doğal, yerlik başlardan, şu Jogor Keneşke vargan deputatlardan, şunda evlerden başta Allah sana nasip olmasın.